Bismillahirrahmanirrahim. Hikayat Inang Zaniyah. Syadan awai fon salim lon riru ranum sigaku hajat lon intan necok nekuwa pasolam lingku selupung pagi temon kamengkam. Betan fen ada hang masam nganta bua kadang satu pua ejit ke ubat ngecok jinole hati beragu tolong Tuhanku syid mustajab. Kalian kalan barat ngan timu kabeh ulun erat tajib tempat letan dum kawum jisandrung hantu bak kawum ibu yang lebetan berat. Ngan hati suci balun ci bantu kadang ilmu gopnyan go dapat ijazah gure penegak tengku sen si getu jinolon surat. Tajak pedoman hai bintang timu sejarah dulu habalam kitab ulun boragam nalam ngan buhu pegat ke buku sabah hikayat kirim ke sahabat barat ngan timu gelanto lampu ke urang sisat. Inang Zaniyah kisah lun payu bak mita beribu sinan harikat. Bersewa badan ke agam badu sesoyang nafsu pupule syahwat. Inang penzina nama masyhur menan hai tengku dalam riwayat. Beringat-ingat hai kaum ibu nanggroka maju timungan barat. Restoran remang hana terang lampu darah yang ayu sinan harikat. Ningklap dengan bar menjalar laju sideh di timu jino maju tat. Dengan hostes melantai haya asai tabaya berangkat jetmat. Astaghfirullah lepas tanda jia meroh tatiru laganyan adat. Menyadi Aceh jada jet karu menyanetem yang menan mehat. Sayang pisang wak masak ni bakmu sayang pisang nu aswaka batat. Ono alun pusik ranuk sigaku meahai tengku salah ngan silap. Alhamdulillah iradah Rabbi kisah mulai lun tuan rika selawan salam lun ken ke Nabi serta ahli bandung keluarga dalam ke sahabat tabi'in hajar ansari dalam anbiya. Dengan mu'jizat Muhammad Nabi nan tulung Rabbi Nabi sejahtera lengan berikan pemangan abi waya ilahi Nabi terus pinta Nabi berlangsung bifon mulai badan bersui pikiran benar. Ulun mendoa ngan hati suci petang ngan pagi lun sempena. Inang Zaniyah kisah lun rawi sahabat Nabi yang poca litra. Buta percaya putra ngan putri bersangsi-sangsi hati lam dada. Nyamu muqaddimah ono akhiri jino mulai tamang calitra. Dengan bismillahirrahmanirrahim wa bihamdihi azza wa jalla. Dengan natulung Rabbul Izzati jino mulai lengkarang haba. Ibnu Mas'ud yang sebut rawi menan hai akhi lam kisah haba. Nasidro inang Bani Israel rupa tatari cantik jelita.
Inang zania nama gerasi tabo arti inang penzina. Inang kelutuk dah zaman kini mitara seki sinan kerja. Astaghfirullah lepatan mekri dengan lonarawi sen si banja. Inang zania kasata turi jinolon kenkri sifat anggota. Rupa cun putra nabaga diwi budia dari tabo umpama. Kulen perse putih berseri di syahya gigi bago mutia. Sampai ji bulan hebat han sakri. 12 pipi nabago kaca. 5 si ulah 12 bibi. Keiyang sinyati ban buak biola. Dipaliat jara baga on buni. Dipaliat gaki baga on buga. Bahoji kemang jenjang han sakri. 12 bodi tegang membanja. Jipegan rumah sabah meligi tempat dua putri inang penzina. Basimpang jalan pulang pergi radula ili du manusia. Ban benga ura cut putra tari dihias diri dua bak jendela. Jisugon ngan ok melhok han sakri dicet ngan bibi boh celak mata. Jibongan bedak lagak berseri boh minyak wangi ni ba anggota. Sok baja lipeh atrajih meri lemah terjali kulit anggota. Pucuk selawa lemah meriti tempat birahi mainan mata. Duk bak jendela sidara asi petangan pagi menan kerja. Sesoyang jalan retnan pergi tengiang cut putri duk bak jendela. Bantang yang rupa teka birahi betan duk qabi alim ulama. Betan bertengku ban wadi haji betan bersufi jadi tergoda. Jipe erang sang le syaitan asi kenan pasuti ruh damang sigra. Menyata tamang dalam meligi ubah cut putri yang cantik rupa. Siploh dinar mehanjit hantabri nyan baru asi tamang lam kamba. Menyatan dinar pantang pergi tente hanjibri barang tahawa. Betan tarupa ilahri bekri pintu jigunci payah tak gisah. 10 dinar dalam sekali sepuas hati boleh kerja. Sinan belanja sidara asi sehingga jadi dijika kaya. Menan ke cara mitara seki bakbuan yang keji larang agama. Dumna pelayan lom yang digaji. Tukang pe'e tukang raija. Tukang sampo bro tukang mat gunci. Sama sekali sinan belanja. Bandung awaknya saban kit asi betan berkuli. Tukang kerja beringat-ingat hai umat Nabi. Bajem ia kupi dengan penzina. Beringat lepah ayangan ummi. Bekna terjadi pegan meruah. Bekna tamen agen komisi pegan produksi sarang penzina. Jikalau ada nyata terjadi, mari basmi bersama-sama.